Assalomu alaykum. Mana Xudo xolasa, Xudoy buyursa. Arkamiz bitdi. Bunun uzunu 11 metre, turası 5 metre. Bir yıla daha hesap verdik. Evet, okşaş. Xudo xolasa genen ekan, kirib turgan yer. Öte sonu taşlaptır. Desin sana. Bu 11'ge 5, perilla общий 12 metre. Общий material ustakısı içinde bütüşü 210 bin pul oldu. Like жана комментарий жаза кетиңиздер. Каналга катталып коюңуздар. Өтө сонун. Чыга беришти ушундай лестница. Аркасы менен болсо өтө кооз чыкты, Кудай кааласа. Ушундай үй экен.